Tala falava ele nei hoi vaenga o telefou o le si ufonga o le lau mua. O whaalia le whainga malo so whaatasi e New Zealand. Sa mawhai o na whaatau nuu le tolus fulufitu mai la whainga e whaase fulu ni Paul Kalame na o fia i le lato fuafuanga whaata atia o le tolu masina ua mawai. Ai o le isi kuata o lumana inei o lo au fia ni Paul Kalame e ono whaate i ai nisi. Pei taina, o le ripoti le malo mo ana ngā luenga na whaata atia mo le urua i toru masina o le tausaka nei. O lo olisi na ini ngā luenga se tolu e le i mawhai o na whaatino mua o ni whaa i unga sa na tau o na whaia le kabineta. E tu sai o le tula whono tau whaa awhi e taua o le Regulatory Standards Bill. O lo na lua o le lo mia lea ma le whala waitele ina mai o se fuafuanga whaata atia mo ati na e whaale se fua malolo ina e mana o mia aini tupe universi. Ma lo na tolu o le whaia leo ni whaai unga le kabineta e ni tula whono e pūlea le iai masini mo ngā luenga tau i le soifua malolo ina. O se whaa se le ngā lo ia mai le ofisa o le palemia na ta wai e wapea o Paul Kalame lua e pe o na ta ua uma o na whaia i ai nisi vaenga pe tai e le i mai e le lei. Ai o lona tolu e uinga le tula whaatula whono ina o masini e wha o ngai au au nanga le soifua malolo ina e le aise mea ua whaia i ai. Ai ua taati atu mo seisi fontanga o luana i le kabineta ina i mawaile avanoa e sanga whaatala noa i nai. O lo ia whaile fuafuanga le malo e whailo mai aloa ia i lana urua i whainga whaavae e whaatatau lea i le whaonga ina o le poto ma le tō mai whaafolinga le e ta ua o le AI, le Artificial Intelligence i leisi toru masina o lumana i nei se vaenga i o tau mo whainga ina ia whaatele ai le whaonga ina o lea i tu a inga o ta mai e whaalele ai le whaatino ina o ngā ruenga ma au aunanga a le malo. E le ngata i lea, ai o la whao hi fo ini tu la whono, ina ia mwhai o na whaatino ina ai le atina ina o ni vaenga whaapitoa o la fumanu. O le au waa whaapea ai ma le kapiteni o le waa o le manawanui e le ngata ina sa lei ato o toalo la tu wau o ina ai sa le tala whengai fo ilo la tu sila fia ma le ngā luenga le sa o la tu whengai i le taimi na ngoto ai le waa su e o le malo New Zealand i se au i Sāmoa. E te reni wha le tonu o le waa whaapea ia le waa ma le fua manua o le malo New Zealand o whailo mai i se lipoti a le whaamsinonga su lea sa whengai ma le su ina o le whaalawe lave lea na ngoto ai le nei waa i ngā te whale o le motu o polu ia o ke tōpo le tausanga te ruai i le taimi na tuina ai i le autopilot i le waa ma le mawhai ai o na li liu. O le lipoti o lo au fia i lau i li ringa a tō wha maunga o taranoanga e tusa o mea na te tupu i le pō lea na tupu ai lea whaalawe lave lea e au fia ai ia se tautalanga a le kapiteni sa whaia i lona o waa o le a whapea e whaasauina i lātou maro lātou soifua pe a whai e lātou te lāfua i le waa iOS. O le waa o le manawanui sa whea ngai mani ngā ruenga o le saunia leo whaafanua i lalo le Sami o le a aule nei i le vai taimi a rumana i ai le whontanga tai o malo o le tau pulenga le jargon le sa tali malo ai Sāmoa. Whalia whapea o le nei ngā ruenga tele sa le i tāpena ma saunia le lei ai le awaa ma le waa ma e sa le ai fo ini masini tāla whea ngai e whaatino ina ai. E le i ai stasio le awaa atoa i ai le tō mai whaapitoa mo le whaatino ina o iai tu a ingo ngā luenga. Mai nei lo fo i le suenga le whaamsinonga e le i ai se whaatangana mo le nei waa e whaatino ina ai i se ngā luenga whaapea. Sa le ilawa fo i tangata i lunga o le waa e mwhai ai o na atoa ia le whaasolonga o tiute ina ia awane i maua tangata i le vai ma le le waa i le teimi umi e whaanga solo ai lea ngā luenga. Mai la wha inga whaas furu lima o lau waa o le manawanui e toa lua se furu sa tula i mai ai ni wha le tonu mani tulanga o le atoa e tu sai o lea li poti. O lo o manino mai ai o le vai o le tulanga o le awa wino i la tauia na mafu ai o na umia e nisi i a tūlanga tofi lunga o le waa
e noa ma le usio tūlanga o le awa wina, whapea ma le tomai, ma le anga waa e mana o mia. Pei ona ta ua o le nei ripoti o lo o awiri nai, ia se tautalanga le tamaita i kapiteni o le waa i lona o waa, a o sauni i la tau e la fua i le waa, ina ua toa lia ma feto ai ma lea au. Whaalia mai ai le whaururunga o le wha manuao o New Zealand o Rear Admiral Garen Golding o le nei ripoti ua tangofia mo le mauti noa le Navy e le tau o na autu i ai ngā ruenga mo le whaale leia o tūlanga uma e pei o na au ili na mai ai. Ua lata i le tolus furu afe le awha inga o tangata ia ua latu se inia se tālu sanga lautele se petition o le atu ina atu i le parlemene e teu ai le tū la whono tau i o whalawela whaofosei e a awhiai i le vasenga o fui move so soani po o volunteer firefighters. O le nei tānsanga sa whaaponga i le tamaita e ngo i a Catherine Lamont mai i le vaenga o le fui move so soani i le ai o Queenstown le asa i a whailo mai e tūsa ma le sefunu ma le lua afe le a whai o fui move so soani po volunteers i le tonu o New Zealand a toa. La tau umanei e le o fia i nisi o whaamanuianga i lalo le tūla whono tau i o whaalawela whaafosei. O le mafuanga ona o lo o whaawasenga ina i la tau nei ua nā o ni tangata fui move so soani ai le o ni tangata whai ngā ruenga a toa. O le nganga lao le nei tānsanga ina ia teu te wina i le tū la whono, ina ia mawhai o nā whia ia volunteer firefighters i whaamanuianga nei lalo o le tū la whono. Ina tutusa i la tau mo tangata fui mū o loo whai ngā ruenga a toa ai i lea mata ngā ruenga. Whai lo mai e le sosi so whaatasi e tangata fui mū, le United Fire Brigades Association, lo la tau langolango ina a toa o lea tālu sanga malona wha moe moe. Whai lo mai e teitei whono o le komiti wha foi o lea wha rapo tonga o Peter Dunn, le wha fia ina o i la tau, i le malosi o le langolongo ina o le nei tālu sanga. Ta ua foi e Peter Dunn, o le valus furu ono pasene o tangata fui mū i le tonu o New Zealand, o fui mū so soani, mai o se mea tāla whiangai, le longa te sio i la tau mo tangata whai ngā luenga tūmau i lalo o le tūla whono. O le aso tolu furu le masina le nei o Aperila, e whangata ai le talia ina o tangata e fia saini ai malangolango i lea tālu sanga po le petition a o le itu ina atu walo ia i le tonu o le parlemene. E to tasi le tangata na maliu ina ua pau se waalele la ititi i le Ayo Hastings i le Asanafi sa whaanati atu i ai au nanga la vea i whapea i maleo i le malawa lele le Hastings Aerodrome i le Valentine Road i le Aoli i le taimi na lipotia mai ai i le pau i fo i ai o se waalele la ititi. Ta ua le wales whaasa laua New Zealand e na o le totasi le tangata sa i ai le tonu o le nei waalele i le taimi na tupu ai le whaalawelave mai na maliu ai lava o ia o lipotia atu le nei whaalawelave mo suenga le matanga ruenga wa lele savili. E le temi nei, wa amata se suenga i le whaalawelave le na mani wai se tasi tangata na manua mai se anga ese i le pitonu o manu rewa i aukilani i le po o le astona ai. Lipotia mai le whaalawelave i le leo i le te areititi o le varuanga o le po i le fale, po se fale i le awalengo o le Mar Road mai na maua atu i aise tangata wa whaina i ni manu anga tuha. Ia mai ui ina sa whaia i eitau mo whainga la vea ai na maliwa i lava o hia i le taimi. Whailo mai la e le lisa tini leo sinia Mike Hayward ua whaia nei sa i lilinga i le mafua anga o lea whaalave lave. E to lua iste ngata na maali liu i nisi o whaalave lave sa tupu i le whaai unga lava o le vai aso. Whailo e leo e whapea o tasil te ngata na maliu i se mū o se fale i le pitano o Ashburton i le pō le astonai. O le fale lea na mū e le walengo o le Glassy Drive i Ashburton mai tu sa malaluas furulima la whai o fui mū sa ngālu lue ai i le tautin neia o le afi. Ua wha ngā solo nei fo i ai i a suenga.
o le polo fo ila stona ai le ana mali wai le tastangata e fa pena afia ina ua lavea se ta vale ile pitonu o ingo o wai mumu ile ai o goa o le tangata na mali wai le fa lave o le ave ta vale na afia le ana lavea ile wale ingo o le Charlton Siding Road mai ua fa nga solo nei fo ia isa ili linga masuenga a leo na whamania le solitu la fono o se li ipalama e a fia foi i le whapiina o ngā umukesi i lona whapiina leo se o ngā umukesi i tonu se potu moe ma fua lea ona o le lama tia ai o le soifua maloloina o tangata i le kasa le nei o le carbon monoxide o le liina a fia i le mata upu e i a Matthew Watkins ua le ngata ina se i ai i a lona le sene ai na pono ina fo i le whaamisinonga le tongina atu o le seleni e valua fe iwa se lautala i le tau o le whaangaio inga o le amata upu. Whailoa le komiti whaafoio le asosi a palama ma gas filters whape ma drain layers i le tūlanga mātu i ao le nei mata upu ma le matautia o le soli tūla fono na whaia le li le nei o Watkins e pei ona mō lia ai. O le nei tangata sa whaasalaina fo i seisi mata upu mua atu ona o se whaalawelave na muai ina ua ia suia ia se paipa o le kesi i se tūlanga e le tusa ma le tāla whengai ma le tūla fono. Na whao lima se tangata i le whaletua o le li minister o le partia le New Zealand First o Shane Jones o le tamatai o Dot Jones i le malaiva lele i au kilani. Ta ua i se li poti le wale si whaasana laua New Zealand whapea o le li minister malona whaletua sa whaatali tali le taimi o se waalele malangai ai na tupo i le whaalawelave ina ua upuleanga i ai se tangata maiu ina whaao o lima i le whaletua. Sa muluriane fei rai i a Dot Jones ma leo e mai mautinoa e iai mōlianga o le awhaia ona o lea whaalawelave. O le taunu unga o le suenga la tau mai nei a le Taxpayers Union ma le Kuria wātangi ai le pau i lalo o le tūlanga langolangoina o le pātia le Labour whaape ai fo i ma le pātia Maori i manatu malangona o le au pālota na whesiringi ai. O pāti au tū e lua sa mai tawina le pau i lalo le tūlanga langolangoina i le masina o māti. Peitai sa feololo le National e le tele se pau i lalo. Ui lo fo i le nei suenga e mawhai lava e pāti o le whainga malo so whaatasi o lo tū nei le foe o na maua le foe numela e la tau te whaafoe nai le whainga malo. O se swinga lea mai le tūlanga na iai i nisi suenga se lua na mua i le tausanga nei. O le Labour e whātesi ma le tolu points na pa uai ma tūlai mai ei la tau i le loifo le tolu 4%. O se awha inga māua lalo lea taru mai le amatanga o le tausanga. O le National e tolu tesi ma le 5% na iai o se pa u lea e o tesi ma le tasi pasene ai mawhai una mawai o la tau no fua e wha se fulu ma le lua. O le Labour, luas fulu iwa tesi ma le 8%, o se pa u e wha tesi ma le tolu, e mawai no fua e tolu se fulu fitu. O le partia le Greens, na tula e mai le fulu tasi pasene, o se sitanga e tasi le pasene, e mawai no fua e se fulu ma le wha. Ai o le Act, e se fulu pasene le tūlanga langolangoina, o se sitanga e lua tesi ma le tolu pasene, mo no fua e se fulu tolu. O le pati a le New Zealand First e fitu tesi ma le 5%, si tanga e lua tesi ma le lua mo no fua iwa o le pāle mene. Ma le pati a le te pati Māori, wha tesi ma le 3% o lo iai, po se pa ule e lua tesi ma le lua mo no fua e ono. I le fasili po ai e silio na langologoina e la upalota mo le tofi pāle mia, tula i mai ai Christopher Laxon, e luas fultasi tesi ma le iwa pasene, a Chris Hipkins ile se fulu valu tesi maleiva pasene. Sa valo i mai lo fiso le tau ni tulanga lodo wa le tau e a fiai ia vaenga pito i lunga o le motu i matua New Zealand a mata mai le po na po. O ia fa le tonu sa ono a fiai vaenga o le tu malo taranaki fa pe fo ile waikato a to ai ma aukilani i ti munga fa pe ai ma matangi
a o anga I mai se vaenga lo tele fe tau inga fa le tono le tau I lunga e o le tunu o mai le vasa ta se mane fa I lo ai le met service o ia tūlanga fa le tonu e a awhiai I o wila ma wha I tili a to ai ma sa vili ma ti munga mafa e le vāle se furu ma le lua se furu milimita ai le ngata I lea e pa ua I fo I ma le aisa po le hail o matangi fo I o atu I le vāle iwa se furu ma le se lau se furu kilomita le malolo si pe a tō wha atau tau mai whautua I nai fo I la le maru le tunu ina ia whai masiaki le leitūlanga o le talo le tau a wā whautuanga manipoti e winga I winga o le tau I le nei aso. I tā alonga, I kirikiti wha le vāo mālo, sa wha wau le whai ungora vai aso le tūlanga mālo si o le Black Caps a New Zealand I le vā ma le au si I mai Pakistan, ina ua manu mālo la tau I le tālonga whai o le series o tālonga te itasi aso I le vā o au lua. Fast food lima ai na mano ai New Zealand le ta longa lona tolu sa fai le malai o le bay o I mount maunga nui ma o sweepy ai le Black Caps e tolu malo I le ai a Pakistan e si lia le tura atoa na tu wai ai le fai o le ta longa ona o le susu o le malai mai ti munga ma fai le poles foreile e ma fai titi ai ile na o le taifa se fululua I ova lua se lauano wha ai o New Zealand na tuli ai Pakistan ma ele maua. Ai o le li o Daryl Mitchell lea sa ai taina ai fast food tolu I lea talonga o na tula mai ai o iele New Zealand mua ua au pito vave o na ia maua ia ni ai se lua afe e fast food fitu la wha ai o taanga po innings a New Zealand lea ua maua ai Mitchell ia lea o wha ingau ai Whaatusa le le matati e sa ia le Leo Andrew Jones na maua na ai lua afe mai ni taanga po ni innings a New Zealand e lima se fulua na ta alo ai o ia. I le tamusanga o le kapi super o le ua so o malo e lua o le au le moana Pasifika ina ua whai ina ai le Waratahs I le lata alonga I le Malai North Harbour I le Astonai ai o le ta'alonga e fast food lima le mana Pasifika ai luas fulu walu le Waratahs o se teimi mua le tala whaasolo pito le mana Pasifika ua se so ai ni ona malo se lua ta lua na ulu whale atu I le taunsanga le nei o laka pi super o le li o feleti sae tau fo au o le leine luma e tolu ana sikoa I lea ta'alonga Ai I le ta'alonga le Crusaders mo le drua le sa whai e fiti le astonai na malo ai le Crusaders I ai e tolus fultasi I le se fulu mo le wha o le taimi mua le ua malo ai Crusaders I le au le nei le drua I le tonu o fiti. Ia o le whai wana nao le nei vaenga o telefau